Мен Гүлүл Нәзифә 4-нче сыйныф укучысы. Мен 59-нчы гимназияда укыйм. Мен бүген татар кызы бәйрәменә килдем. Юк, мен монда 2-нче тапкыр катнашам. Мен җырлаячакмын. Зәңгәр чиләк. Ай былы-былым. Фатил Сафин, Габдулла Тукай. Татар телендә. Алфак ул башка киятен татарларның киеме. Мин Шакирова Рания, 62-нче мәктәптә 4-нче сыйныфта укыйм. 1-нче сандугачлар җырлыйм. Менә бу әйбер. Пушмак. Татар кызы Рания, танıştıramız garip işindeyizme. Güzellikni anlata, kıyaş gibi yağmurlayın. Nur süper bir yaradan. 62-nçe mektepte bilim alan, sına atmayayım. Okulda da, belgede de, olmasızlıkta alsın. Benim bir yeni iş gezinem var. Tuğan dilim, tuğan ciğerim, tuğan dilim. Tuğan dilim Tatarstan Respublikası. Başkası Kozan şehri. Benim tuğan ciğerim güzel yaşalı şehri. O şehirde dilerim benim için dünyadaki en mutlu şehir. Çünkü annem tuğan isim misiniz bağrınızda? Мен Нәзифә буламын. Әтиәнем татар булгач, татар булып туганмын. Дөньяда мин үземне иң бәхетле диямін. Ни өчен шулай икәнен сезгә сөйләп бирәмен. Гайрәт зур, дусларым күп, мәктәбем якты, матур. Әтиәнем, апам, сеңлем, һәммәбез дә бик нурлы йөзле. Tatar kızı belgesinde katnaşamın min bugün. Min Araslanova ismi bulam. 2-nçe Tatar mektebimin 4-nçe sınıfında okuyup. Mektebimde bik de yaratam. İster misiniz? Hayırlı gün. Dilemey söylemeyin. Akşamıza kileşekte. Tanış kut güzel dilim. 2-nçe sınıfta okuyup. Min okurga yaratam. Şiir söyleyeyim, resim yazayım, hem birge yaratam. Viva Atali, kışkınedir tatar kızı, yaşalının 14-nçe gimnaziyanın 1-nçe sınıfında bilim alır. Kışkıneden sahnelerde jırlap, biyip, şıvır silette, matlu şıvışlar yazıp, Şayan TV kanalında 2 tapkır konak buldum. Familiya Veliyeва, min ilgini bulamam. Әтиәнегем белән Яшалыда торамын. 3-нче сыйныфта укыйм, 42-нче мәктәптә. 4-5-тәгә уку, күңелле рәхмәт. Алкышлар белән каршы алыгыз. Минем исемем Ранина, фамилиям Сафина. 2013 елның 14 апрелендә Яшавыл шәһәрендә туганмын. Минем гаиләм бик тату.